Duh, derem magadu. Mediet tor. Tak iya. Pas kamu abang mondektor. Odi susah. Mati boleh. Tak iya. Ya Allah. Lang kok merantau bayin. Ribaring kok mar nelpon paman. Cang paman, iya lah kan nak cong. Bila bayi. Lagi bi paman yang muka kita bi disah sade. Kaki muka TV tahu ya. Ya pola mau najar pa pola tahu ruah. Menurut paman kade deh. Iya betul lah karceng Imam Syafi'i roh. Dem makocang. Ijang Imam Syafi'i di koki sekolah lambatnya. Mon orang andi ilmu bi andi adab. Aji ya, kau tuh merantau. Cek nang kampung TV, mele temu. Oh, ding kadi apa deh, jati diri kadi apa deh iya. Ya Allah. Ya moneng ko kana lo bisa laku jauh. Jereng ko anak tong situ nga. Coba dah sesapu ngaruh. Nesor tang mak bitang bapak. Ada siapa itu? Ya kayak sapung tua bayi teretan. Engkau latih nama kada kir ya. Kayak mantir pada sukses tapi. Amin. Kaki lo amin. Amin. Iya amin deh. Hutan genten ceknya mana? Makin ngendeng nanti. Ayo. Nyaman. Kino. Yo. Tapi ilang ko sepet. Itan genten lu. Mau ngendeng nanti re. Nyaman. Akan di reng lo di itu saja. Tapi lagi ya. Kaki merantau kan? Ki melela pangeran saya jawab ya. Etak diraki kamu kok ya rempuk datang keluarga. Duh, lagu le kalasan. Wa so im le mole. Betul le bese. Ken labi teng lagi ya. Wah. Biasan berde senyokor ruah. Tukang cokor endut. Bagai ngendut ya ada mole. Wa so im le mole. Ken ole biku pak kaya. Hebat boy. Kakilan terdapo ya. Wapo le datang. Lah, kiburi ke jandunen. Iya le datang. Kaki aja ton bisa apa kadireng gila. Lajo curut cocong. Lagi pas biobu ya. Wah. Kau kinabolo, laku ko sa. Duh, non kipas biobong dia. Do abit ang ngongor. Entren bayra. May pula ba ito ngaltong roko? Masa lo nga din ko ya. Ah! Mangkat ka. Tengah cokor. Dud! 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 Lo, kamu rin na. Dud! Dud! Lo, kamu rin. Dud! Tak te dang dud! Tak te dang dud! Cuma pengamen bingko cong. Wah, anja be. Secomel be. Dud badi be. Masuk kan na cong. Kok gimana itu dah? Dan teh lucu kecil ya. Ya cong, tuh juga na cong. Yuk, kamu matangga cong ya. Ya cong, berikan cong. Beres sih Dud. Ada kaki ya ada sinokor goreng. Wah, wah. Deh. Apa nih be? Iya cong. Keng lalakar nasib tangan na cong. Hari ya cong. Tepa ala kong. Tepeletin sate rabi cucin cong.
Thì nó chồng nhá, cho cô chồng. Mà kia cái lỡ lo bà chồng, kinh chồng cái tà vì. Là chồng giờ kia đi vậy chồng. Là chồng nhá, là tầm mà nền chơi. Có kia lan sudah masak chồng nhá. Lawes, coba repot. Adem maganti cuma deh aja. Kam majuro-juro, sering jauh-jauh nala koto, pas kayak ngulai bui. Nyosok, apa yang ngerti? Ria, lihat nangkong ya. Apa? Ngucap apa lagi ya? Engkau lo ngerti? Mengucap dengan bebek aja. Iya ya macam kaki. Siapa boceng? Siapa sih boceng? Ah, soim ya. Dateng ngoceng. Iya kaki ini ngucap kalau ngerti. Hukum di soim dateng. Iya. Iya dateng. Keng oleh kupak. Pokok ada saya sekemah hitung nang kancah. Situ ngetengel, situ ngebui. Enjak kalau nyusah. Kalau nyusah. Lo nyusah. Ayo aku polwi kah? Do nyaman nang kana ngereputin ring tuan kaki ya. Apa melosok sih? Iya lagi melosok. Arjo. Iyon melaing lagi bisa. Ayo. Apa lagi ya? Mega di pipik. Lah sedih ngonen so imayo pada gerdu. Apa? Roti. Itu maroti ya. Wah, roti. Wah. Oh, so iya. Arjeng boleh. Apa lagi ya? Allah digi ngolo ka kita. Kiri ya. Asi yolo bui. Pakai ngoca bui. Kiri ya. Oh kiri. Iya yung kiri. Allah mo digi ngolo. Kira ila tao so imteng ang yolo. Iyot. Sa yolo tengel. Sa ngolo lo tapa jolo nga.
ngomong. Ada so im na jauh jo. Awe sambu-ambu ta. To im ju kupak. Kaki di sing ngocangan bibik. So im ju mon ngoca langkil layar sentuh. Oh iya. So im ju lo ngedi. Kaki sing ngoca lo tepak. So im ju jadi ya langkil layar sentuh. Tuli dere. So im ju kupak. Oh, apa? Lagi nama aku kelepak-kelepak. Huh.